turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri TSG Online TV. Minisiteri y'ubuzima iravuga ko umuntu wakingiwe byuzuye ari uwafashe inkingo eshatu zose, harimo n'urukingo rwiswe urwo gushimangira. Ibi byemejwe na Dr Tharcisse MPUNGA, umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri, ubwo yari kuri televiziyo y'igihugu kuri uyu wa kane. Dr MPUNGA yari kumwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney mu kiganiro cyasobanuraga ibikubiye mu myanzuro y'inama y'Abaminisitiri yateranye ku wa gatatu tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2022. Aba bategetsi bombi basobanuye byinshi kuri aya mabwiriza mashya, ariko banagaruka cyane ku gisobanuro cy'umuntu wikingije byuzuye uwo ari we. Dr MPUNGA yasobanuye ko kuri ubu umuntu wakingiwe byuzuye ari uwafashe inkingo eshatu harimo n'urwo gushimangira. Avuga ko gukingirwa byuzuye bigenda bihinduka bitewe n'igihe tugezemo, cyane ko virusi nayo igenda yihinduranya kandi n'umubiri ukaba ushobora gutakaza ubudahangarwa umunsi ku munsi. Ubusanzwe gukingirwa by'ibanze byari uguhabwa inkingo ebyiri. Uwafashe izi nkingo zombi byitwaga ko yakingiwe byuzuye, ariko ubu siko bimeze kuko byasobanuwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima. Dr MPUNGA asobanura ko byagiye bigaragara ko ubwirinzi bw'umuntu bugenda bugabanuka mu mubiri, kabone n'ubwo waba utanarwaye cyangwa utanahuye n'iyo virusi. Avuga ko ibi bigaragaza ko urukingo rwa gatatu ari ngombwa kugira ngo rwongerere ubudahangarwa ku bantu bafashe inkingo ebyiri za mbere. Urukingo rwiswe urwo gushimangira ku ikubitiro rwaje rugenewe abafite intege nke nk'abasaza n'abakecuru bakuze n'abandi bantu barwaye indwara zidakira. Kuri ubu bikaba byumvikana ko uru rukingo rwa gatatu rureba buri wese. Minisiteri y'ubuzima isobanura ko umuntu wakingiwe inkingo ebyiri ashobora gufata urundi rukingo rwo gushimangira nyuma y'amezi 3 akingiwe. Utarageza ku mezi 3 akingiwe ntabwo yemerewe gufata urukingo rwa gatatu. Imibare itangwa n'ikigo cy'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko abanyarwanda barenga 800,000 ari bo bamaze guhabwa urukingo rwa gatatu rwa COVID-19. Iyi mibare yerekana ko abarenga miliyoni 8 ari bo bafashe urukingo rwa mbere, mu gihe abarenga miliyoni 6,900 bafashe urukingo rwa kabiri. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS WHO risaba ibihugu ko nibura byasoza umwaka wa 2022 bimaze gukingira 70% by'abaturage babyo bose. Muri Afurika nibura miliyoni 102 zingana na 7 by'abatuye uyu mugabane nibo bamaze gukingirwa. Tukiri kubirebana n'ibyemezo by'inama y'Abaminisitiri iheruka guterana, reka tubagezeho imyanzuro yose yasohotse nk'uko ikubiye mu itangazo rigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'Abaminisitiri yo kuwa 26 z'ukwa mbere 2022. Kuwa gatatu tariki ya 26 Mutarama 2022, inama y'Abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inama y'Abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'Abaminisitiri yateranye kuwa 14 Ukuboza 2021. Inama y'Abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose mu gihe cy'ukwezi kumwe uhereye kuwa 4 tariki ya 27 Mutarama 2022, kandi zizongera kuvugururwa hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abanyarwanda n'abaturarwanda barasabwa kwikingiza byuzuye kugira ngo bemererwe kujya mu ruhame no kwitabira ibirori bitandukanye. Ingendo zirabujijwe guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukora bizajya bifunga saa 5 z'ijoro. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Abagenzi bose binjira mu gihugu bagomba gupimwa COVID-19 PCR and rapid test bakigera mu gihugu, kandi bagomba kongera gupimwa ku munsi wa gatatu rapid test bishyuriye ahantu hagenewe gupimirwa COVID-19. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenza 50% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakazajya basimburana. Ibiro by'inzego z'abikorera private offices
bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 75% by'abakozi bose, ahandi abakozi bagakorera mu rugo ariko bakazajya basimburana. Abikorera ku giti cyabo business owners mu gihugu hose bagomba gukora ku buryo abakozi babo bose baba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Minisiteri y'ubuzima ishobora gufungura by'agateganyo inyubako zaba iza leta cyangwa iz'abikorera mu gihe bigaragaye ko habonetsemo umubare munini w'abanduye COVID-19. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 75% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kuba barikingije byuzuye kandi bakagaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iterana. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Bisi zizajya zitwara abantu bicaye gusa bangana n'100% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Amadirishya agomba kuba afunguye kugira ngo imodoka zinjire mu mwuka uhagije. Abatwara imodoka rusange zitwara abagenzi barasabwa gutwara gusa abagenzi bikingije COVID-19. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abagenzi bagenda kuri moto n'amagare bagomba kuba barikingije COVID-19 ndetse n'ababatwaye kuri moto n'amagare. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo tour operators na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Amakoraniro rusange azasubukurwa yitabirwe n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu mu gihe byabereye imbere mu nyubako na 75% mu gihe byabereye hanze. Abateguye iyo mihango bagomba kubimenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze iminsi 7 mbere y'uko biba. Abitabiriye ibyo bikorwa bagomba kwerekana ko bikingije kandi bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko biba. Aho bishoboka amateraniro yose agomba kubera hanze cyangwa ahantu hagera umwuka uhagije. Abategura ibyo bikorwa bagomba gukurikirana iyubahirizwa ry'aya mabwiriza, abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Imihango yose ibera mu nsengero igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 75% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Abitabira amateraniro bagomba kuba barikingije COVID-19. Resitora zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abakiriya bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Utubari tuzakomeza gukora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko tukakira abatarenze 75% by'ubushobozi bwaho twakirira abantu. Abakiriya bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibitaramo by'umuziki, kubyina na konseri, night clubs, live bands, karaoke and concerts n'ibindi bitaramo by'imyidagaduro bizafungura mu byiciro. Uburenganzira buzatangwa na RDB hashingiwe ku isesengura rizakorwa. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Abafana bemerewe kureba imikino kuri stade no ku bibuga by'imikino. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, gyms and fitness centers bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira siporo ikorewe muri izi nyubako bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere yo kubyitabira. Koga muri za piscine, swimming pools, ahakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira ibyo bikorwa bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere yo kubyitabira nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB.
Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 50 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateraniye. Abitabiriye iyo mihango bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72. Abanyarwanda n'abaturarwanda bose barashishikarizwa kwikingiza byuzuye, harimo no guhabwa urukingo rwo gushimangira ku bujuje ibisabwa. Kwikingiza byongerera umubiri ubudahangarwa, bigatuma umuntu adapfa kwandura COVID-19 cyangwa ngo azahazwe nayo kugeza ubwo ajyanwa mu bitaro. Abaturage barashishikarizwa kwipimisha kenshi ndetse igihe cyose bishoboka bagakorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga, kandi bakarushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Inama y'Abaminisitiri yagejejweho gahunda yo gutangiza ku mugaragaro parike y'ubukerarugendo ya Nyandungu. Inama y'Abaminisitiri yemeje ibi bikurikira: amasezerano y'ubufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda ihagarariwe n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda na Afurika 50 yerekeye umushinga wa Kigali Innovation City Project Company. Ivugururwa ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Ultimate Forest Company Limited yerekeye gucunga akarere k'ubuhumekero ka parike y'igihugu ya Nyungwe. Inama y'Abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rivugurura itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2021-2022, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki y'Abarabu itsura amajyambere mu by'ubukungu muri Afurika yerekeranye n'inguzanyo igenewe ibikorwa remezo by'ibanze by'umushinga wa Kigali Innovation City icyiciro cya mbere n'icya kabiri. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari rigamije ibikorwa remezo yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kwihutisha imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'impano n'inguzanyo zigenewe inkunga ya kabiri yo gushyigikira gahunda y'iterambere ry'umukozi n'iterambere rusange. Umushinga w'itegeko ryerekeye kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kuhira no gucunga neza ibishanga bya Kayonza icyiciro cya kabiri. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cyo kwigisha no guteza imbere amategeko ILPD. Inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rizamura mu ntera abaofisiye bakuru ba polisi y'u Rwanda. Iteka rya minisitiri rizamura mu ntera ba sous-officier n'abapolisi bato ba polisi y'u Rwanda. Iteka rya perezida risezerana nta mpaka ba ofisiye ba polisi muri polisi y'u Rwanda. Iteka rya perezida ryirukana burundu ba ofisiye ba polisi muri polisi y'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryirukana burundu ba sous-officier n'abapolisi bato muri polisi y'u Rwanda. Inama y'Abaminisitiri yemeje ko aba bakurikira bahagararira ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda: Bwana Triyogo Jatmiko, ambasaderi wa Repubulika ya Indonesia mu Rwanda ifite icyicaro i Dar es Salaam; Reverend Monsignor Arnaldo Catalan, intumwa ya Papa mu Rwanda, Apostolic Nuncio to the Republic of Rwanda; Bwana Emmanuel Odufo Asiak, uhagarariye mu Rwanda ikigega kigamije iterambere ry'ubucuruzi bwohereza ibintu mu mahanga muri Afurika FEDA; Bwana Christophe Sata, uhagarariye komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare mu Rwanda ifite icyicaro i Kampala; Bwana Ronith Proboda Peiris, uhagarariye inyungu za Repubulika ya Gisosiyalisite ya Sri Lanka ifite icyicaro i Kigali; Bwana Faustin K. Mbundu, uhagarariye inyungu za Hongiriya mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Bwana Irija Gubik, uhagarariye inyungu za Repubulika ya Serbia mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza, Philippe Habinshuti, umunyamabanga uhoraho Permanent Secretary; muri Minisiteri y'Umutekano mu Gihugu, Benjamin Sesonga,
umunyamabanga uhoraho permanent secretary. Mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Professor Claude Mamba Muvunyi, umuyobozi mukuru Director General, Nowera Bigirimana, umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General, Dr Isabelle Mukagatare, Head of Medical Services Department muri laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'abahanga bikoreshwa mu butabera, Dr Charles Karangwa, umuyobozi mukuru Director General. Muri Minisiteri y'Uburezi, Divine Uwineza, Director of School Feeding Unit. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, Jean Claude Kagaba, Director of Finance Unit. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda, Director of Data Revolution and Big Data Unit. Mu bindi, Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yamenyesheje inama y'Abaminisitiri gahunda yo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 28 uteganyijwe tariki ya 1 Gashyantare 2022. Minisiteri y'Uburezi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri gahunda yo gutangiza ukwezi k'umuco mu mashuri mu gihugu hose kuzatangira tariki ya 2 Gashyantare kurangira tariki ya 2 Werurwe 2022. Bikorewe i Kigali ku wa 26 Mutarama 2022.